Tema veče u Dublinu održat će se večeras u Westmanston Golf klubu. Meni kao jednom od organizatora je velika čast što ću prisustvovati jednoj takvoj večeri i što ćemo uz muziku i dobro druženje imati priliku da uradimo jednu dobru stvar, a to je da sav novac koji skupimo uložimo na najbolji mogući način, a to je da doniramo korisnicima otvorene mreže kojima je taj novac itekako potreban. Drago mi je da sam u svu ovu organizaciju imala ljude koji su mi pomogli da se sve organizuje na najbolji mogući način i da ova noć protekne kako je najbolje moguće. Hvala Semiru Bajramoviću koji je uložio svoj trud da se organizuje i da sve bude kako je planirano. Hvala Mirsadu Ibiševiću također koji je uložio svoje vrijeme i svoj trud također u organizaciji samog eventa. Večeras će nastupiti članovi XU benda na čelu sa Jasminom Prnjavorcem, tu će biti i Bojan i Ferko, a također će nastupiti i Gordan kao gitarista jer on inače nije dio benda, ali će nastupiti večeras s obzirom da se radi u humanitarnoj večeri. U toku večeri imat ćemo i Suada Mujkića kao jednog od interpretatora koji će svojom muzikom zabavljati goste. Drago mi je da ćemo se okupiti i nadam se da će ovih dešavanja biti još više u Dublinu i da ćemo se ponovo družiti uz pjesmu, uz muziku i naravno za pomoć svima onim kojima je potrebno. Nikad ne odustajte, never give up. Veliki pozdrav Bosni i Hercegovini i otvorenoj mreži. Naravno, pa ima li šta uzvišenije nego spasti ljudski život, pomagati ljudima u borbi za zdravlje. Zato se večeras ovdje iskupljamo i meni je drago da se ljudi uvijek odazovu u velikom broju kad su u pitanju tako humanitarne neke akcije i sreća da postoje ljudi poput Batka ili Eveline ovdje koja je ovo sve organizovala i kompletan tim otvorene mreže i trebamo se odazvati u što većem broju jer ta minimalna donacija neka od 10, 20, 50, niko nikome ne gleda koliko donira je mnogo značajna zato što nas ima stvarno dosta i vani i kad bi svi tako nešto minimalno donirali, riješili bi mnoge slučajeve kojima doista treba. Istina je da problem je mnogo dublji i trebalo bi možda nešto raditi na tome da takvi slučajevi se uopšte ne dešavaju, ali to je sad neka druga tema. Mi moramo učiniti ono što mi možemo učiniti.